Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umukuru watavuga n'ubutegetsi muri Uganda no gutera ikiza Besigye yajyanywe mu gice cy'ibitaro cyita ku barwayi barembye i Kampala nyuma yo kugwagata ubwenge ari mu rukiko aho yari kuburanishwa ku cyaha cyo kugambanira igihugu nk'uko byatangajwe n'umugore we. Uyu munyapolitiki w'imyaka 40 afunzwe kuva mu gukingo kw'imyaka 2 ishize. Mu kwezi gushize kandi n'ubunganizi we mukuru mu mategeko nawe yatawe muri yombi ashinjwa kutamenyesha ubutegetsi umugambi wo kugambanira igihugu. Ubwo Besigye yagwaga hasi abashinzwe umutekano wa gereza bahise bamutwara kwa muganga. Mbere y'ibyo yagaragaraga afite intege nke cyane kandi yamaganaga icyemezo cyo guhabwa abanyamategeko bashyizweho na leta ngo bamwunganire. Umugore we n'ibyaye imuyobora ishami ry'ubugengo rishinzwe kurwanya sida UNAIDS yanditse ku rugo rwa X ati yatawe ubwenge ntashobora kuvuga kandi nta nubwo yitabiriye yageragejwe uburyo bwo kumenya niba yumva ububabare. Abari bitabiriye iburanisha ry'ibere mu rukiko rukuru rwa Kampala kuwa gatatu bavuga ko mbere yo kugwa hasi Besigye yakomezaga gusakuza avugira hejuru ati muhagarike, yamagana uburyo yari ari guhatirwa kwakira abanyamategeko yashyiriweho na leta. Besigye amaze kwiyamamariza kuyobora Uganda inshuro enye zose ahanganye na Perezida Museveni. Muri 2024 yafatiwe muri Kenya asubizwa muri Uganda. Kuva icyo gihe afunganywe na mugenzi we bafatanya muri politiki Obed Rutare, bombi bashinjwa kugambanira igihugu, icyaha gishobora guhanishwa igihano cy'urupfu iyo gihamye ugikekwaho gusa bahakana ibyo baregwa. Ubushinjacyaha buvuga ko Besigye na Rutare bateguye umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Undi munyapolitiki urwanya ubutegetsi Bobi Wine yavuze ko Besigye yaragejejwe mu rukiko kandi agaragara arembye ari ihonyorwa rikabije ry'uburenganzira bwe bw'ibanze. Besigye yigeze kuba umuganga bwite wa Perezida Museveni mbere yuko batandukana mu bya politiki hari muri 1999. Mu myaka ya vuba hishize ntiyakomeje kugira uruhare rugaragara muri politiki ndetse niyongeye kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka muri 2021. Ubwo kandi urukiko rukuru rwa Uganda rwongeye kwanga ubusabe bwa Elias Lukwagoza ari meya w'umujyi wa Kampala bwo kurekurwa by'agateganyo hatanzwe ingwate. Ububaye bwa kabiri urukiko rumwangiye kwidegembya mu gihe gitegereje kuburanishwa. Lukwago yari yasabye kurekurwa kugira ngo ajye kwivuriza mu Buhinde aho yavuze ko akeneye ubuvuzi bwihariye kandi bwihutirwa kugira ngo arokore ubuzima bwe, ariko urukiko rwasanze ibisabwa kugira ngo arekurwe bitujujwe. Mu mwanzuro umucamanza David Matuvu yavuze ko ubusabe bwa imbere y'urukiko bari bugamije gusa kureba niba Lukwago yakwemererwa kurekurwa by'agateganyo mu gihe ategereje ko urubanza rwe ruburanishwa mu mizi kandi rugafatwaho icyemezo n'urukiko rwa Makindye. Lukwago akurikiranyweho icyaha cyo kutamenyesha ubuyobozi amakuru ajyanye n'umugambi wo kugambanira igihugu. Ubushinjacyaha buvuga ko yari azi umugambi uvuga ko wari gutegurwa n'abarimo Dr. Kiza Besigye ariko niyo umenyesha inzego zibishinzwe wahakana ibyo aregwa. Abanyamategeko bavuga ko afite uburwayi bukomeye busaba ubuvuzi bwihariye, ari nabyo byari ishingiro ry'ubusabe bwe bwo kurekurwa by'agateganyo kugira ngo ubone kujya kwivuriza hanze y'igihugu. Kubera icyemezo cy'urukiko Lukwago azakomeza gufungwa ategereze ko urubanza rwe rutangira kuburanishwa. Hagati y'ibitangazamakuru by'ikigo Nation Media Group muri Uganda byongeye gutangira ibikorwa nyuma y'ukwezi hafi kumwe bifunzwe ku itegeko rya Jenerali Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Kuwa kabiri muri iki cyumweru NMG yatangaje ko ibikorwa byabo byo gutangaza amakuru kuri televiziyo, radio n'ibinyamakuru byandika n'ikoranabuhanga bigiye gusubukurwa mu byiciro mu gihe irimo kunoza ibisabwa kugira ngo ibikorwa bisubire ku murongo usanzwe. Ibi byemejwe nyuma y'uko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yemeje ko NMG isubikura ibikorwa byabo muri icyo gihugu. Mu itangazo ryayo NMG yashimye abakunzi b'ibitangazamakuru byayo, abamamaza, abakiriya n'abafatanyabikorwa ku bwihangane bagaragaje mu gihe ibikorwa byari byarahagaritswe. Inabashimira icyizere bakomeje kugira ibirango byayo. Gusubukura ibikorwa bya NMG bikurikiye ihagarikwa ry'ibitangazamakuru byayo ryabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo inzego z'umutekano zafunga ibiro by'iki kigo i Kampala nyuma y'itegeko ryatanzwe na Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Iryo tegeko ryagize ingaruka ku bitangazamakuru birimo NTV Uganda ndetse na Daily Monitor na Spark TV n'ibindi bikorwa bya NMG mu gihugu. Icyo gihe Jenerali Muhoozi Kainerugaba washinjaga NMG gutangaza amakuru avuga ko abangamiye leta ya Uganda n'ubuyobozi bwayo. Nyuma y'ihagarikwa abayobozi ba NMG bagiranye ibiganiro Jenerali Muhoozi Kainerugaba n'inzego za leta ya Uganda mu rwego rwo gushaka uko ikibazo cyakemuka. Ese ufite indwara zakubayeho akarande? Reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura karande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya hangaha i Masisi cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp. Urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera.
Ndaranganisha amaso y'amakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe mu gihe amatora ya Kenya y'umwaka utagenda yegereza abarwanya ubutegetsi bakomeje ibiganiro bigamije gushyiraho umukandida umwe rukumbi uzahangana na perezida William Ruto. Icyakora ikibazo gikomeye kiri mu guhitamo uzahagararira ihuriro nk'umukandida wa perezida n'uzamubera visi perezida. Abanyapolitiki bakomeje kuvuga muri ibyo biganiro harimo Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Edwin Sifuna, Marita Karua na Rigathi Gachagua. Nubwo bose bavuga ko bashyize imbere ubumwe, buri wese afite abamushyigikiye kandi yifuza kugira uruhare rukomeye ku itike y'amatora. Ubushakashatsi bwa Infotrack bwerekanye ko itike ya Kalonzo Musyoka na Edwin Sifuna ari ifite igikundiro kurusha izindi mu bashyigikiye abarwanya ubutegetsi, aho yashyigikiwe na 23%, hakurikiyeho ya Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i ifite 16%, mu gihe n'andi mahuriro atandukanye akomeje kuganirwaho. Nubwo ubushakashatsi butanga icyerekezo ku byifuzo by'abaturage, abayobozi b'ihuriro bavuga ko icyemezo cya nyuma kitazashingira gusa ku mibare y'ubushakashatsi, ahubwo kizashingira ku bushobozi bwo guhuza amashyaka yose no kongera amahirwe yo gutsinda perezida Ruto mu matora y'umwaka utaha. Abasesenguzi ba politiki muri Kenya bavuga ko kugira ngo ihuriro ritavuga n'ubutegetsi rizatsinde risabwa gushyira imbere umwe no kwirinda amakimbirane ashingiye ku nyungu za buri wese. Bemeza ko gutinda gufata umwanzuro ku mukandida umwe bishobora guca intege abarishyigikiye no guha perezida Ruto amahirwe yo gukomeza kwiyubakira inkunga ya politiki imbere y'amatora. Ikinyamakuru The Standard cyavuze ko ari amakuru agaragaza ko perezida William Ruto n'abo bakorana batangiye ibiganiro byo gushaka kwiyegereza umuyobozi w'ishyaka Wiper Bwana Kalonzo Musyoka kugira ngo bazafatanye ku itike y'amatora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha, aho Kalonzo yaba umukandida kuri visi perezida. Amakuru avuga ko umugambi wa perezida Ruto ugamije kongera gukurura amajwi mu karere ka Ukambani gafatwa nk'igihome cya Kalonzo no kugabanya imbaraga z'ihuriro ritavuga n'ubutegetsi ririmo kwitegura amatora umwaka utaha. Biravuga ko bamwe mu bajyanama ba perezida Ruto babona Kalonzo Musyoka nk'umunyapolitiki ushobora kongera guhuza amoko n'uturere dutandukanye, biriya akamufasha kongera amahirwe yo gutsinda manda ya kabiri. Ibi bayima impinduka zabaye ku mwanya wa visi perezida n'iyindagurika rikomeje kugaragara muri politiki ya Kenya. Icyakora abantu hafi ya Kalonzo bavuga ko nta cyemezo yafashe cyo kwinjira muri guverinoma cyangwa se gufatanya na Ruto. Bakomeza bashimangira ko agikomeje ibiganiro n'abandi bayobozi batavuga n'ubutegetsi hagamijwe gushyiraho ihuriro rikomeye rizahangana na Ruto mu matora umwaka utaha. Abasesengura politiki bavuga ko niba Kalonzo yemera gukorana na Ruto byahindura cyane isura ya politiki ya Kenya, kuko byacamo ibice ihuriro ritavuga n'ubutegetsi ndetse bikongerera Kenya kwanza amahirwe yo gukomeza kuyobora igihugu. Ariko kandi bavuga ko bishobora gutuma bamwe mu bamushyigikiye bamutererana bitewe n'uko amaze igihe agaragara nk'umwe mu bayobozi bakomeye batavuga n'ubutegetsi muri Kenya. Mu gihe amakimbirane akomeje kuvugwa muri guverinoma ya Kenya, hari ibimenyetso byerekana ko visi perezida Kithure Kindiki agenda arushaho kwisanga mu bwigunge bwa politiki, mu gihe perezida Ruto atagaragara nk'uri kugira icyo akora kugira ngo amurengere cyangwa se ahoshe ibitero bya politiki bimaze iminsi bimugabwaho. Abasesengura politiki ya Kenya bavuga ko nubwo Kindiki akomeje kurengwa n'abayobozi batandukanye bo muri Kenya kwanza, perezida Ruto nta butumwa bukomeye aratanga bwo kumushyigikira. Ibi byatumye bamwe batangira kwibaza niba ku guceceka kwa perezida Ruto hatari ikimenyetso cy'uko yemera cyangwa se yanganira ibibazo biri kugera ku umwungirije. Icyakora nta kimenyetso gifatika cyerekana ko Ruto ari gutegura ibyo bikorwa cyangwa se abitegeka. Iyi nkuru ivuga kandi ko bamwe mu banyapolitiki bafite inyota yo gusimbura Kindiki cyangwa se kugabanya ubushobozi bwe muri guverinoma batangiye gukaza ibikorwa byabo, mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera hagati y'abagize guverinoma. Mu minsi yashize perezida Ruto yagabanyije zimwe mu nshingano za Kindiki, harimo izo guhuza ibikorwa hagati ya guverinoma nkuru n'inzego z'ibanze. Izo nshingano zikaba zarahawe Musalia Mudavadi. Iyi mpinduka yarushijeho gukomeza impaka ku mwanya wa Kindiki muri guverinoma no ku mbaraga ze muri politiki. Nubwo bimeze gutyo, nta ruhande rumwe hagati ya perezida Ruto cyangwa se visi perezida Kindiki rwemeza ko hari amakimbirane hagati yabo. Gusa ibikorwa bya politiki biri kuba n'impinduka zikomeje gukorwa muri guverinoma byatumye yibaza uko umubano w'aba bayobozi bombi uhagaze, cyane cyane mu gihugu kirimo kwitegura amatora muri 2027. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikira muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakoresheje muri norandika banditswe mu gihe hitegurwa iburanisha mu rubanza rwa Fivao ruregwamo Constant Mutamba wahoze ari umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Ubucamanza muri Kongo Kinshasa kuwa gatanu imbere y'urukiko rusesa imanza rwa Kongo Kinshasa. Impuguke mu by'amategeko zikomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye ku byabaye tariki ya 27 z'uku kwezi nyuma yo kwivana mu cyumba cy'iburanisha wahoze ari umunyamabanga leta ushinzwe ubutabera Constant Mutamba. Yavuze ko habaye amakosa mu mikorere y'urukiko. Yavuze ko urwandiko ruhumagaza kwitaba urukiko rurimo amakuru atariyo, ndetse yavuze ko ubusabe bwe bwo gutanga ikirego ku mwanditsi w'urukiko bwanze kwakirwa. Metere Ngiyambukuru Kayi Orri, umunyamategeko ukorera mu rugaga rw'abavoka rwa Kinshasa Matete, wavuga ko imyitwarire ya Constant Mutamba yarenze imbibi zibikwiriye mu rukiko. Asobanura ko urukiko rusesa imanza rutamubujije gutanga inzitizi zishingiye ku buryo urubanza rwateguwe, ahubwo rwamusabye gutegereza igihe amategeko ateganya kugira ngo zitange. Uyu munyamategeko kandi yemeza ko kuva kwa Constant Mutamba mu rukiko byari byarateguwe mbere, kandi ko akoresheje icyo gikorwa nk'urubuga rwo gutambutsa ubutumwa bwa politiki. Ku bijyanye n'amategeko, Metere Ngiyambukuru yifashisha ihame mu mategeko rizwi nko gukomera ku byaha byaregwaga kuva mu ntangiriro. Iri hame risobanura ko urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha umuntu ku byaha akurikiranweho igihe abikoraga ari mu mwanya wo hejuru wa leta, rukomeza kugira ubwo bubasha niyo uwo muntu yaba yaravuye kuri uwo mwanya igihe ibyo byaha bifitanye isano n'inshingano yari afite. Metere Dada Kimwanga niwe mu rugaga rw'abavoka rwa Kinshasa Matete afite n'imyumvire itandukanye, bavuga ko ibibazo byagaragaye
ibyagaragajwe na Constant Mutamba bikwiye gusuzumwa hashingiwe ku burenganzira bw'uregwa bwemejwe n'itegeko nshinga rya Kongo, cyane cyane uburenganzira bwo kwiregura no kuburanishwa mu buryo buboneye. Uyu munyamategeko asobanura ko umuntu wese ukurikiranyweho icyaha agomba guhabwa uburenganzira bwo kwamagana niba urwandiko rumuhamagarira kwitaba urukiko rwarateguwe hakurikijwe amategeko no gutanga inzitizi zose zishingiye ku migendekere y'urubanza mbere y'uko urukiko rutangira gusuzuma ishingiro ry'ikirego. Metere Kimwanga avuga kandi ko niba ko baranze kwakira ikigo cya Constant Mutamba yashakaga gutanga, ibyo nabyo bibyutse ikibazo bijyanye n'uburenganzira bwo kugera ku butabera. Yemeza ko umuntu wese wumva ararenganijwe akwiriye kuba afite uburenganzira bwo kugeza ikibazo cye ku nzego z'ubutabera zifite ububasha, hanyuma akazasuzumwa nyuma niba ikirego cye cyujuje ibisabwa n'amategeko kandi gifite ishingiro. Icyakora kuri kimwe abanyamategeko bombi bahurizaho ni rya hame n'amabwiriza ryo gukumira ku byaha byaregwa kuva mu ntangiriro rishobora gutuma urukiko rusesa imanza rukomeza kuburanisha uru rubanza nubwo Constant Mutamba atakiri minisitiri mu gihe urubanza ruri kuburanishwa. Uretse impaka zishingiye ku mikorere y'urubanza, dosiye ya Frivaho ikomeje kugira uburemere bukomeye mu rwego rw'ubutabera no muri politiki muri Kongo Kinshasa. Biteganyijwe ko mu iburanisha ryo kuwa gatanu urukiko ruzafata umwanzuro ku nzitizi zatanzwe n'uruhande ruregwa ndetse rukanagena uko urubanza ruzakomeza. Iri buranishwa rigiteze gukurikiranwa cyane haba kubera ibibazo by'amategeko bizaganirwaho ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku migendekere y'uru rubanza rukomeje kurura impaka mu baturage ndetse no mu banyamategeko muri Kongo Kinshasa.